Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa namna vile ambavyo naendelea, lakini zaidi ya yote taito yetu tutaendelea nayo ile jifunze kutenda yaliyo mema. Lakini pia leo ningetamani tujifunze kuendana na wakati, tujifunze kuendana na wakati kwamba sasa tumefika hivi ni wakati sasa inavyoonekana tuko mbio au niseme wako mbio watu wanaotafuta kukaa kwenye mamlaka fulani, kwenye cheo fulani ambacho amekusudia kae. Lakini zaidi yoyote ningetamani tujifunze kwenda na wakati, kwamba ikiwa sasa upo mtu unayehitaji hiyo Oktoba watiki upite ukalie kiti ambacho ulikuwa umehitaji ukae kwenye kile kiti. Lakini zaidi yoyote ningetamani unafahamu, unapotafuta watu watiki hiyo Oktoba, ungekuwa unafanya na hesabu kwamba ninapotafuta watu watiki Oktoba nimefanya nini hii miaka 5 iliyopita, nimefanya nini? Huenda uliwahi kukaa kwenye kiti hicho, lakini zaidi pengine unataka ukae kwenye kiti cha juu zaidi, ambacho sasa pengine hujawahi kukalia, cheo cha juu zaidi ambacho hujawahi kuwa nacho. Ungetamani uwe hapo, au pengine haukuwahi kabisa kukalia cheo fulani, lakini unatafuta ukalie. Uwe unakaa chini unajaribu kujiuliza ni kitu gani ambacho umefanya kitakachosababisha mtu mwingine aone upo uhalali mkubwa kabisa wa kupigia kula hiyo Oktoba, wa kuweka tiki yake. Uwe na hesabu hiyo, ukae chini ufanye hesabu, kwa sababu ni kipindi kigumu sana ambacho tuko nacho, kwa sababu hali iliyoko ni tata kweli kweli. Leo hii watu wanatekwa, watu wanauiwa ndugu zao, watu wanapotelewa ndugu pasipo kujulikana. Wewe ukikazana tu Oktoba tunatiki, hawa watu waliouiwa ndugu zao, hawa watu waliopotelewa ndugu zao kwa njia ya utatanishi, wanakushangaa kwamba sasa huyu hayaoni haya ambayo alitakiwa shughulike nayo, ni kwa nini nashughulike na hili? Lakini zaidi yoyote unapiga hesabu ambao uliwahi kuwa kwenye mamlaka fulani na unataka pengine ukae kwenye mamlaka ya juu zaidi, au kwenye cheo cha juu zaidi, utoke kwenye hicho cheo ulicho nacho. Lakini unapiga hesabu, hawa watu ninaotaka Oktoba hiyo watiki, ningefanya nini ambacho kitasababisha watiki hiyo Oktoba? Ungetafuta kitakachopasa ufanye na wao wawe na walali wa kutiki hiyo Oktoba. Zaidi yoyote ni kuambie tu kuwa ifike hatua ni watu ambao mnatafuta kwenda na wakati. Ni watu, msiwe mnatafuta tu kukalia kwenye cheo fulani, kwa sababu sasa mnatafuta kukaa hapo ili angalau sasa uwe na maisha tu fulani ambayo utaona yatakuwa nafuu kwenye maisha yako na kwenye maisha ya ndugu zako. Lakini zaidi yote mimi ningetamani uwe ni mtu unayeenda na wakati. Lakini zaidi yote tutasoma hapa kitabu kwa uchache, kitabu cha Wafilipi 2:4. Anasema hivi: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie na mambo ya wengine. Mtu usiangalie mambo yako unapotafuta sasa kukalia kwenye cheo fulani, upo kwenye mamlaka fulani, unatafuta ukalie kiti fulani
alafu upate manufaa pale. Huu unaangalia na mambo hapa. Wafilipi anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, angalie na mambo ya watu wengine ambao sasa wanapita kwenye hali ngumu. Watu wanalauiwa ndugu zao, wanalalamika, watu wamepotelewa ndugu zao. Usiangalie sasa wewe mambo yako yale binafsi, ya kwamba natafuta nikae kwenye kiti fulani, kwenye cheo fulani nikalie pale. Angalia na wanaolalamikiwa, kwa nini wanatekewa ndugu zao. Angalia na wanaolalamikiwa, kwa nini wanauiwa ndugu zao. Angalia hao. Lakini ukiendelea mbele, Yesu hapa unajaribu kuangalia akina hapa kitabu cha Wafilipi hiki, ukiendelea mbele, huu mstari mwingine anasema hivi, muwe na nia hiyo hiyo kama aliyowahi kuwa nayo Yesu. Tuwe na nia hiyo hiyo, nia ya kuangalia mambo ya mtu mwingine aliyoshindwa, mambo ya mtu mwingine anayeumia. Tuwe tunatafuta kwa nini sababu kuu watu wanaumia. Tusiwe tunatafuta tu Oktoba kutiki, tusiwe tunatafuta tu kukupandisha ukae kwenye cheo fulani. Wakati huo wewe kipande kikubwa unafahamu watu wanaumizwa, unafahamu watu wanalia, wamepotelewa ndugu, wana maumivu mengi watu. Leo hii wewe usiwe unahangaikia tu kwamba Oktoba watu watiki upite ukalie kwenye kile cheo. Lakini zaidi yoyote, ningetamani unaposhughulika kuangalia Oktoba, unapotafuta watu watiki, huu unapiga na hesabu kwamba hii miaka 5 iliyopita nimefanya amo nini, na hata ninapotaka watu Oktoba watiki niwe najua hii miaka 5 nilioongoza nimekuwa nikifanya nini. Afu huku mbele, hata kama watu wanatiki, watatiki kwa moyo wote. Leo hii watu wanaumia, wana maumivu sana ndani ya mioyo yao, lakini unataka watiki hiyo Oktoba. Mimi nikwambie, usipoangalia tu mambo ya watu wengine, ukaangalia mambo yako tu, ukapigania mambo yako tu, Oktoba kutiki itakuwa vigumu sana. Hawawezi watu wakawa natiki huko wanaumia. Hawawezi watu wakawa natiki huko na maumivu ndani ya mioyo yao. Hawawezi. Sasa hicho ndicho muwe mnapiga hesabu na kwenda kwa wakati. Yani mjitahidi kwenda na wakati. Mjitahidi kufanya hesabu ya kwamba tunapotaka watu watiki, tumefanyamo nini kwenye jamii yao. Kwenye jamii yao tumefanyamo nini? Mnapotaka Oktoba watu watiki, mnapotaka Oktoba watu wawape kula zao, mmefanyamo nini hii miaka 5 iliyopita? Muwe mnapiga na hesabu. Muwe mnapiga na hesabu.